आज हम लोग यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा गुरुजी यहाँ गाइड कर रहे हैं हम लोग को। फिर गुरुजी के साथ आज हमारा को भी पता नहीं हो। हाँ, आज को भी कुछ पता नहीं हो। आज गुरुजी हमको पता नहीं कहाँ ले जाएगा, घुमाने के लिए ले जाए बोलो। फिर आप लोग बने रहो हमारे साथ। अभी यहाँ फिर पूछा था किसी को। पता नहीं किस गली गली से लेके जा रहे हैं ये। अब ये है हमारा ये सबसे बड़ा अच्छा 지난 소스는 네가 अच्छा ओए आपने खा लिया खाना ब्रेकफास्ट? हाँ ब्रेकफास्ट खा लिया। अच्छा नहीं पता आपको? आले हमको सेकंड हैंड हमको पे आपको कुछ मैंने दे दिया। जला नहीं होता, जला ले दूंगा। जिला कवर नहीं गिरती नहीं। जला कब तो न्यू रोड। अच्छा न्यू रोड छमछम ठीक है रे। न्यू रोड नदी देखो ना बड़ी ये तो बेकार है आपको। दी इसी लाइन पे ट्रैकिंग। अच्छा दी आपको मिल रहा चलो ये आपको हो तो चलो मिल हो दे। हाँ वो आने किचन दे दीदी दी तो छुंझुंग ले दो यार साइज। बलियोमा हो क्या, एक नम्बर वाला चाहिँ हो, अर्को पाइन्छ सस्तो वाला त्यो चाहिँ छैन। पण सुन्दुङ लामा छ म दी थोंने न्योप सारे अब घरे दिने चारे मां काली मार दो। ये है हनुमान का मंदिर विशाल चौक। हमारा न्यू रोड दिखा रहे हाँ न्यू रोड है। हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में। यहाँ पे है गोम्बो छाशी वेदांग गोम्बो 이 타는지도 이 벽이 걸리니를 러 좀 배받아서 가지라 यहाँ पे पहले वो टिबेटन लोग बैठने का कॉलोनी है बोला। यहाँ जो मैदान है 이거는 가르치 않는 두기를 나오다 왜 아무거나 이렇게 요래 सिजमी का नहीं हो उसके यहाँ 150 किलो 다 सर्जिम फिर वर्दा ओ यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को माँ गोम्बो के लिए वो उसमें के लिए 공부 예. 공부건 뒤치러 나다 숙취물 나다 공부건 딱히는 필요 제가 따셔서 조래라 우리님아 건 거지 아치 아니 뒤지러 뒤 타한테 상관없으면 맨날 불받은 저기 사자로 다다 막아로 자대 गोम्बो को दाशा मारता गोम्बो तो 니 니 대사로 मारता दी गोम्बो कुक नहीं देला शाजोरे लगी तुला 공부 후네 हाँ गोम्बो निमा भेला फेगी रे यहाँ दोजी दिन फेगी गाँव गाँव फेदी लगी तो जे चला दिन यहाँ देला नाकपाड़ होता है योरा ता कौन सो की दिन कुक नहीं देला शाजोरे लगी तो मेट खुरां कुक नहीं देला दीजिन देला शाशर लगी तो 나들은 따 공기 따키로 따키는 따셔서 조래로 레이도 नाकपा दी लगी तो गाँव 이 이제 로 यहाँ पे ऐसा जैसा है मंदिर के बाहर और जो भी वहाँ अंदर किसी को अंदर चलाना है तो यहाँ पे दुकान है और यहाँ भी काम चल रहा है।
बाहर का ऐसा जैसा है नज़ारा। ये है गोम्बो चाय के निकल लगी तू महाकला महाकला मारे यार कोई मारे यार Sila na ako lulukuran ki di labit tungkyo re ito. Sila niya maya na wala pura sungo da pedang la. ओ यहाँ पे वो छुमे जलाने के लिए अच्छा है, दिया जलाने के लिए मैंने भी एक जलाया सबके लिए। इन संसार में कितना है, सबका दुख सब दूर हो जाए किसी को भी। दिया भी जला लिया, अब जा रहा हूँ ये एक बार फिर से। nanti daw feeling tu lakma dire mara Lakma langsung na ako dito jungi. dimana वहाँ तेरा यहाँ से जाएगा मंदिर यमराज का महल, यमराज का महल। यहाँ पहुँच गया हम लोग। ये है यमराज का मंदिर। मंदिर के अंदर क्या बोलता एलोन कैमरा करने नहीं दे रहा है। ये बाहर का महल। यहाँ से मंदिर का चक्कर लगा रहा है। Anak pun sama. ये है नेपाल का राजा का मूर्ति। ये है बोला राजा का महल, नेपाल राजा रानी का महल है बोला, रानी का महल। ये हमारा लामा जी बोल रहे हैं कि रानी का महल है बोला। ये है नेपाल का पुराना महल।
ये नहीं मारो 500 मात्र हो 500 मात्र तो देश खंडो में ना तो भेला खंडो मारो या हाँ ऐसे डर था दिमो खामर लो यहाँ पे और खंडो मार लमो हिंदी स्पेलिंग चीज़ अच्छी पता देवी यहाँ पे देवी रहता है बोला यहाँ पे जो नेपाल का पता है जो सुसा दिखा रहा एक मैन एक देवी है बोल रहे ना देवी का रहने का जगह यहाँ पे बोला कुमारी हो कुमारी ले कुमारी तो उसका नाम होगा ना हमारे कुमारी ले कौन से क्या कुमारी देवी यहाँ पे रहते हैं बोला यहाँ पे नेपाल का झंडा को ओ ये है भैरव का मंदिर ये है महादेव का मंदिर ये है महाराजा का महल 이면 터지면 여기 이거 보고 이면 वो दीदी यहाँ ना कुछ आएगा ये मासू जो कर बो 이걸 하간 딜 하우다 조 조 조 세계 문행이 조디 저는 조 또 딩 하간 딜 지스랑 짱 치면 거 조조 또 디네 파디 도데 데라 샤르 다다 조 문행 거르데 걔랑 यही बाटो तिमीले भन्नु भनेर होइन मैले देखेँ
Reconstruction. अभी हम लोग दूसरा मंदिर में पहुंच गए। फिलहाल यहाँ दरवाजा बंद है, अंदर समझी शमी बोले थे ना। हाँ teman langsung ini ya kapan Itu bakal. Nama kosa kosa. boleh. Hello. हुन्छ धन्यवाद। 이게 해도 충분 쭈쭈해도. 아 진짜. 충분 그 죄송한데 충분. ये छोटा वाला 10 करना। के इसको बारे में के इतिहास चाहते हैं? यो संगे मिक्योपा भन्छ संगे मिठोबा हैन हजुर हजुर अक्षोभ्य बुद्ध हजुर अक्षोभ्य बुद्ध भनेपछि पूर्वको बुद्ध हजुर सुर्य पूर्वको बुद्ध हजुर है पाँचवटा बुद्ध मान्छ है होइन यो के यस्तो के भन्छ नेचुरल भयो कि नेचुरल यो त पहिला अब उहिले कहिले हजारौँ वर्षदेखि बनाएर आएको यो बिहार साँच्चै यो बिहार नै
1000 वर्षभन्दा पुरानो हो है नो फलान सोंगे से दुबन 1000 वर्षभन्दा पुरानो त्यो बेलादेखिको अन्त पुरानो यो बिहार बनाएर धेरैले बनाइसक्यो कतिचोटि आगो लागि बसेछ कतिचोटि यो भूकम्प आयो थियो भूकम्प आयो फेरि बनायो फेरि त्यसरी यो अहिले यो बनाएको अहिले 15-20 वर्ष जति भयो अन्त पहिलादेखिको संरचना पहिलादेखिको पुरानो सामानहरू छ सामानहरू सबै जम्मा गरेर अन्त अहिले म्युजियममा राखेको छ अहिले 1.5 वर्ष भयो म्युजियम खोल्यो पहिला अन्त हाम्रो यहाँ गुल्मा फेस्टिभल बनाउँछ अगस्त महिनामा हो अगस्त महिनामा यहाँ मूर्तिहरू राखेर बुम छ नि बुम पनि राख्छ पुरानो सामान पनि राखेर त्यो सबै देखाउँछ अगस्त महिनामा हुन्छ गुल्मा फेस्टिभल अगस्तमा मात्रै बस अगस्तमा मात्रै त्यो 15 दिन मात्रै हुन्छ अन्त अहिले चाहिँ अब 15 दिनपछि त्यो सबै बन्द राख्ने हो र अहिले चाहिँ त्यो 15 दिनको लागि भनेर त्यो जुन चाहिँ खोलेको छ त्यसको बदली चाहिँ अन्त हामीले म्युजियम खोलेर सामानहरू त्यहाँ राखिरहेको छ तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् होइन 50 रुपियाँ टिकट लाग्छ अन्त यो बिहार भन्दा यो चाहिँ धेरै पुरानो यो कथा छ यसमा फेरि गुरुमाप्पाको कथा पनि छ गुरुमा पनि पहिला सुन बोकेर आएको हुन्छ त्यो सुनले यो बनाएको हो त्यहाँदेखि गुरुमाप्पाले त्यो फेरि नराम्रो दृष्टिले पनि हेरेको छ किनभने गुरुमाप्पाले बच्चाहरू खाने त्यस्तो भन्ने क्या त्यही भएर उसलाई चाहिँ टुडी खेलमा लगेर राखेको टुडी खेलमा लगेर राखेर अन्त वर्षमा एकचोटि हामीले मासु भात चढाउनु पर्छ उसलाई होली पूर्णिमाको दिन त्यो पनि छुट्टै कथा छ त्यो कथा पनि अन्त यहाँ बच्चाहरू के छ भने धेरै रोयो भने बच्चाहरू धेरै रोयो भने बच्चाहरू धेरै रोयो भने होइन गुरुमाप्पा आउँछ गुरुमाप्पाले खान्छ भन्छ हो त्यही भएर यहाँ बच्चाहरू खाइरहेको त्यो फोटो पनि छ हो बच्चाहरू खाएको क्या त्यो कथा पनि छ त्यो बच्चाहरू खाने त्यस्तो गुरुमाप्पा यहाँ बस्ने हो यहाँ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हो यो भित्र स्तूपा पनि छ छोर्टिन यो छोर्टिन पनि हो यो पुरानो छोर्टिन हो घरे मुम्बा 수거지? 성보 누구 성보? 송바 송분 누구 송보 네 요거 좀 타오 누구 장보? 성보 장보 뭐 봐? इसके बाद नहीं dorje phamo de le pha thong se phamo phai do dame ne re dorje phamo wala dela marda nanglo yore nanglo ha Dimar nanglo chodi. 저 아니죠? Chodi. Chodi nanglo. This good. 이게도 가상이 뭐. 니 계속 가시는 지. 됐어. यो प्रिय गुरु अब एउटा 50 साली दिन त गर्छु माया चाहिँ हाम्रो एउटा सुम्बामा अच्छा अच्छा हजुर हजुर
तपाईँले नारुपा चिन्छ गिला हजुर नारुपाको एउटा नि कस्तो राम्रो छ रहेछ यहाँ भित्रपट्टि त्यो हड्डी पनि छ रहेछ भने युट्युबमा आएछ त कम यहाँ भित्रतिर ताचल भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ कति टाढो यहीँ तलै हो हुन त तपाईँ गयो म गइ छैन मैले पनि यहाँ युट्युबमा अब जाने हो खेम्बोले राखेको छ म त त्यहाँ फेरि मान्छेको ठाउँमा जानु हजुर हजुर तपाईँ त हामी भेट्यौँ हजुर माथि भेटेँ नि यसरी चिन्ने भयो तपाईँ त्यो नारुपा र त्यो के अरे चक्रसम्म र फाङ्मो छ नि हजुर आमाको मेन त यो भइहाल्यो थाहा छ तपाईँलाई होइन यो थाहा छैन यहाँ पनि थाहा छैन दिदी अनि यो त हाम्रो फाङ्मोहरूको मेन हजुर, हो नि फाङ्मो, हजुर। त यो चाहिँ निलो पत्थर छ नि हजुर हजुर आमाको मृगको त्यो पहाडमा बसेको भन्छ कि हजुर। मेन पोइन्ट चाहिँ यो हो। हजुर हाम्रो यो जति पनि हुन्छ नि त्यसमा पासा ओ पासा सप्रा यिनी अच्छा नारोबा टाढो छ होला छैन छैन दिइसक्यो कहाँ यहीँ छेउमा जस्तो होला नारोपाको यहाँ उसमा छ नारोपाको यो पनि छ भन्दो रहेछ त नारोबा खुट्टा त्यो छ भनेर देखाउने रहेछ यहीँ तल हो घे म चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने भयो ताहाचल भन्दो रहेछ नारोपाको मैले फोटो त खिचेर राखिराखेँ उयो ठाउँमा रहेछ यता हाम्रो पोखराको भयो होइन हजुर यो कसको नाउँबाट यो ताहाचल उयो यसको माछा त्यसमा चाहिँ भोजी फाङ्मो र चक्रसम्बरको मेन नेट रहेछ अनि त्यसमा नारोपाको त्यो छ त्यो बजार महामाया महामाया श्री महामाया खिचो लेगा यो हमारा हाँ टोक्छ है यो आमाले छ नि हजुर अबबाट चाहिँ तिमी अब दुःख नदेऊ है हजुर भनेर यहाँ आएर बस्यो अरे कि अनि ऊ पनि फाङ्मोमा हो हाम्रो फाङ्मै हो हामी त भाग्यमानी हो नि त अब बाल्नु हजुर अनि फाङ्मोहरूको यो बिचको छ नि हजुर हो यो हो बम यो बम चाहिँ मेन त्यहाँ हो कि ठोङ्सी भएको कसो भन्छ नि यो फामो दिङ पताङ्गिरा दिगप्स दिगोरे यो मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो हो अरे कि अघि हामी गयो नि हजुर हजुर रातो त्यसमा त्यो आमाहरूको मेन चाहिँ त्यो हो अरे कि हाम्रो झम्लिङको मेन इम्पोर्टेन्ट फर्म भएको ठाउँ चाहिँ त्यो अरे अब यहाँ सब अनि यो भएपछि जाउरे हजुर हजुर मान कि यो चाहिँ हाम्रो ऊ भइसक्यो अब त्यहाँ जो चाहिँ फर्महरू छ होइन यहाँ सबै यो आमाको सुङ्माहरू हो त्यो चाहिँ सिङ्गिनी ब्याग्रिनी भन्ने छ नि हजुर आमासँगै हिँड्ने अब बिहान आएर ढोकेर दुख भन्दैन कपाली दुख इन दोर्जे छ कपाली कपाली दोर्जे ढिल्बुहरू पुरा छ दोर्जे टिल्बु त्यो अस्ति चोरेर लग्यो भन्दै थियो गुरुमा 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 हजुर न साउजी बिस्कुट दिन्न अझ दिनु अब हम यहाँ पे आए नारोबा का शब जीशी करने के लिए दर्शन करने के लिए नारोबा के शब हो रहे दो देला नारोबा की शब जगह ले रहे हैं हमसे देला
गुरुजी हजुरले सुन्नुभयो उहाँ पहिले यहाँ उता बाहिर छ भित्र मन्दिर हजुर त्यहाँ बसेर उहाँले तपस्या बस्नुभएको त्यहाँ ज्ञान प्राप्त गरेको हुँदाखेरि उहाँले यो मन्दिर बनाएको भन्ने छ होइन ए नारोपा गुरुले हजुर चक्र सम्बल र वज्रयोगिनी ए हजुर हजुर यसरी हातमा लिन सक्नु है खसियो भने बर्बाद हुन्छ हामी धेरै जस्तो लगाएर राखेको त्यो हुँदैन नि त्यो ट्याक्सीको के हुन्छ हाई भन्ने के हो हाई मतलब के बाई भाइ भाइको मतलब के हो के हो बाईको नाम हाँ थाहा छैन नमस्ते भन्नु के बाई बाई नमस्ते भन्नु भन्नु त हजुर यसो भन्नु मेरो कस्तो नले साइकल दामी गुरुलाई भेला भन्छ है हजुर कसले सिकाए मेरो भाइ पनि यस्तै तपाईँहरू जस्तै हो डान्सर्स कहाँ कोची गुम्बा छैन कपाल छैन यस्तो कपाल छैन गुरुलाई भेला अनि बुद्धलाई चाहिँ थाहा छैन बुद्धलाई साङ्गे चुम्दिन्दे मात्रै हामीले दिदी त पाएको छ तर के भन्छ अरे हाम्रो त अब आफ्नै गुरु परम्परा यो दुध चेना नै हो दिदीले दुध एउटा यहाँ यहाँ चाहिँ फामो खोलो दिन्छु आज खोलो दिन्छु कुन गुम्बाबाट धुम्छु के भन्छ फाङ्बो त उता मेरो भाइ पनि त यसो सब पनि देखाउँदैन मुनिको मुनिको पनि देखाउँदैन है साबहरू कहिले देखाउँछ कहिले पनि देखाउँदैन गुरु यो बत्ती छ फोटो लिन मिल्छ ओ दिदी त कहिले दुर्जी थाहा नपाएको के हो त भन्ने अचम्म है म बाहिर आउनु त मलाई लोड अन्त भयो नि सक्नै पर्छ नि यो चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्छ ठिकै हो हामीले पनि धेरै छैन कसो छ हाम्रो पनि थाहा छैन ए हो र अनि यो नम्चाहरू यो फेर्ने बेलामा नि हेर्नु केही हुँदा एउटा त्यसको माथि माथि नै रहेछ ए हो माथि माथि नै लाग्ने ए झिक्ने होइन है त गुरुजी धेरै धेरै धन्यवाद